Zet op. Weer. Presenteer. Weer. Nos pide atención para llegada de su excelencia gobernador de Aruba, señor Juan Alfonso Bucaut y su distinguido esposa. Bewapende man. Zet op. Weer. Op de plaats. Rust. Nos pide permiso de su excelencia gobernador de Aruba para dar início na cerimônia protocolar de ave tarde de comemoração de fallecido no reino holandês de Dos Guerra Mundial. Nós temos uma bom menino na cerimônia de todo herdenking, Sua Excelência Governador de Aruba, Senhor Juan Alfonso Bucaut e sua distinguida esposa. Seu honorável Presidente do Parlamento, Senhor Meester Edgar Vrolijk, Sua Excelência Primeira-Ministra de Aruba, Senhora Meester Evelina Weaver Cruz, membro do Parlamento, membro do Conselho de Ministros, comandante e ex-comandante, jefe do Departamento de Governo, família de veterano e demais invitados. Nós temos para diante o consejero humanista de Marinis Caserna Savaneta, Senhor René de Boer, para sua oração à tarde dedicada a todo o herdenking. In mei 1940 werd het Koninkrijk der Nederlanden wreed in de Tweede Wereldoorlog gestort. In poëtische resonantie, 5 dagen en de vrijheid ging verloren. 5 jaren en eerst toen werd zij herboren. Zo moeizaam zegeviert gerechtigheid. En aan dit besef zij deze grond hier op Aruba gewijd. Vetus militus, cum decu serviant. En dat is Latijn voor laat de oude soldaten tot gratie dienen. Ik herhaal, laat de oude soldaten tot gratie dienen. Gratie als grootheid. Ook hier, ook nu, ook morgen. Hier in onze kleine lokale gemeenschap. Vergeet niet, Boy Ecuri, 1922 geboren op Aruba. Verzetstrijder in Nederland. Werd 6 november 1944 op de Waalsdorpenvlakte gefusilleerd. Ter hoogte van schietbaan 9, net buiten de poort van de gevangenis in de Duinen. 42 jaar. Maar vergeet ook niet, Jacob Rasmijn, aan boord van de SS Triton, omgekomen, 19 jaar. Of Chrismo Willens, omgekomen op Aruba, 24 jaar. Of Elias Laclay, omgekomen op Aruba, 24 jaar. Of Bartolo Tromp, 43 jaar, omgekomen 1 juni 1942 aan boord van de SS Gaviota. Samen met Pedrito Dijkhoff, 39 jaar, en Arturo Fernando Verhoeks, 42 jaar. Of Pieter Joosen, omgekomen op Aruba, 29. Of Benedictus van Eyck, omgekomen op Aruba, 44 jaar. Of Abelario Cornelia Mackay, omgekomen op Aruba, 20 jaar. Of Marinus Cornelis Tulp, overleden op Aruba,
19 jaar. Of Leonardo Kooijman, ook opgekomen op Aruba, 19 jaar. Of Arnoldus Jacobus Johannes Struiken, overleden op Aruba, 20 jaar. Of Dirk Adriaan Cornelis de Maagd, omgekomen op Aruba, 47 jaar. Of bijvoorbeeld Frans Smit, geboren in 1904 op Aruba. Datum overlijden onbekend. Zijn laatst levende bewijs was een gedwongen arbeidsinzet in Nazi-Duitsland. En mogelijk nog vele anderen. Soms wiens namen en hun daden ook nog slecht gedocumenteerd zijn. Laten wij hen proberen door onderzoek meer tot leven te laten komen. En dat deze mensen ons mogen inspireren, ter nagedachtenis van hen, voor ons, tot een betere wereld. Dat zij ons voorbeeld van medemenselijkheid kunnen dienen, tot medemenselijkheid kunnen dienen. Zij die namelijk de hoogste prijs hebben betaald, hun leven met hun dood. Dat wij hen niet gaan vergeten. Geachte mensen, ik besluit. Vetus militus cum decus serviant. Laat de oude soldaten tot gratie dienen. Gratie als grootheid. Ook hier, ook nu en ook morgen. Amen. Bewapende wacht. 9, 8. Over. Meneer. Zet af. Meneer. Presenteer. Meneer. Nos tema para adelante Su Excelência Governador de Aruba, Sr. Juan Alfonso Buchholz y su distinguida esposa, por parte de ponemento de crans del nombre de Gobernador de Aruba. Nós passa per parte di TAP Tuna, onde nós pedimos 2 minutos de silêncio para assinar nosso rende honor. Natura falecida na reino holandês dentro da Segunda Guerra Mundial, e no mesmo momento nós pedimos atenção para o himno nacional de Aruba e de Holanda.
Zet op. Geweer. Op de plaats. Rust. Nos tenemos para adelante ganador absoluto de Arte de Palabra 2024, que joven Genevan Maduro lo declamó poesía titulada Vergeten, originalmente de señor Ron Schroeder. Ik heb de doden nooit gezien. De angst, de massagraven. Ik heb de honger niet gekend. De kille, grauwe dagen. Ik heb de cellen niet gezien. Ik heb geen vrienden verloren. Ik heb er niets van meegemaakt. Ik ben daarna geboren. Maar ik heb de foto's wel gezien. Van de stuk geschoten huizen, het grijze oorlogsmonument, de reeksen witte kruisen. Wat hebben wij ervan geleerd? De oorlog blijft ons dreigen. Daarom zal ik op de 4e mei toch eerbiedig blijven zwijgen. Geen wapen erop. Nee. 8. Over. Geweer. Nos tenemos adelante veterano e parte di ponimento di crimes de nombre de torre militar ng kutaw da víctima e fallecido durante de 2 Guerra Mundial. Geen wapen erop. Zet op. Geweer. Op de plaats. Rust. Nos tenemos para adelante Su Excelencia Primer Ministro de Aruba, Señora Meister Evelina Weaver Cruz, para dar alguna palabra a vetar. Su Excelencia, Gobernador de Aruba, señor Alfonso Buchhout y distinguida esposa, Presidente del Parlamento, señor Edgar Vrolijk, colega minister Andy Cruz, Comandant, Luitenant-Kolonel de Mariniers, Korpschef de Aruba, militar non presente, damas y caballeros, buon tarde. Habemos reunido un día más aquí para conmemorar tu esna qual sacrificar na vida durante a 2 Guerra Mundial em Reino Unido. Entre
e arubiano boy e qui de maneira nossa casa. Nosso fom eichel a lleva de bisa história da sinha nós com nos nota sinha de história. Sobre a ideal lo tava tata se hoje em dia tem união com outro. Não está por nada, o primeiro artículo de nossa Constituição visa justamente esse. Pero lo estava mais ideal ainda, se expandindo a ideia aqui, ele estava aplicável dentro da esquina do mundo. Não se tratado na internacional que está predicar isso aqui. Sin embargo, nós todos sabemos que a realidade está diferente. Palavra na maneira tolerância, compreensão, convivência, simpatia, empatia, paz. Para mencionar algum. Não me certa palavra não, que está dentro do dicionário, nós temos que buscar aqui com a sua significação. Ojalá que nós todos, como ser humano, perdona cada uma de palavras não aqui contenido real, donde nos acciona de todo dia de acordo com o contenido. Mientras nós para aqui, para recordar toda vítima não, que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial do Reino Holandês, lá nós confirmar nosso compromisso na vítima não aqui, para não sacrifício, não estava em vano. Lá nós reconfirmar nosso compromisso para estar mais tolerante com o outro, para nós conviver mais com o outro, para compreender o outro melhor, para nos demonstrar não somente simpatia, mas também empatia para o outro, para sobre somente assim nos logra paz. E mientras nos recordar passado, e reconfirmar nosso compromisso para paz para o futuro, nós está consciente que na outra parte do mundo, no momento aqui, em situação de guerra ativo, que está custando vida humana cruelmente e innecessariamente. E a palavra de filósofo Hegel está volve bem em mente. História está assim a nós, que nos nota assim de história. Que assim nos forjasse. El mexicano Benito Juárez, del Congreso de la Unión, dia 5 de julio de 1867, avisa, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entre individuos, como también entre naciones, el respeto al derecho de otro, la paz. Es una frase bonita, puede expresar algo como es cierta comprendible, es cierta lógico, y que nos durme se viva de acuerdo con él. Pues no se mira que no es un deseo tampoco a un anhelo de amor, pero de hope y tiempo. Simplemente el ser humano no quiere viva de una situación de conflicto permanente. Mi deseo está que cada uno de nosotros, como ser humano, como arubiano orgulloso que nos está, seguir curva, demonstrar tolerancia en toda faceta de nuestra vida diaria, de cosa más chiquita que cosa más grande, para respetar el derecho de otro, para de oración, nos porte en paz. Tolerancia de nos na comprensión de otro y para otro, comprensión está conduciendo a empatía, finalmente nos podría ganar paz. Y ojalá que ahora nos cada por reconfirmar nuestro compromiso na paz y así demonstrar que el sacrificio último de eso que perde la vida en guerra no estaba en vano. Muchas gracias. Gewapende wacht. 2, 8, over, weer. Nós temos adelante presidente do Parlamento de Aruba, senhor Meester Edgar Vrolijk, e plaatsvervangend griffier, senhora Meester Julie Franken, today, de acto de ponimento de trans de nome do Parlamento de Aruba.
Nós temos adelante Sua Excelência, Primeiro-Ministro de Aruba, Senhora Ministra Evelina Weaver Cruz e Sua Excelência, Ministro de Enseñança e Deporte, Jan Henry Cruz, para acto de ponimento de crans de nome do governo de Aruba. Nós temos adelante Sr. Vincent Storymans para acto de ponimento de crans em nome de vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, VNO. Nós temos adelante comandante de Marinhos Caserna Savaneta, comandante de Koninklijk Marechaussee, comandante de Arumil, hoofdsteunpunt de Kustwacht Aruba e korpschef de Korpspolitie Aruba para acto de ponimento de crans de nome do Ministério van Defensie. Nós temos adelante a Arubanse Sportsvereniging River Plate, que foi fundada por 1 de fevereiro de 1953. É a aqui ASV River Plate, cumprindo 71 anos de existência e na onda com a loja se acto de ponimento de flor, na torre militar, com toda vítima e falecida na reino holandês devido à Guerra Mundial em nome de Ahoven de Aruba. Wapenen wat. Zet af. Weer. Presenteer. Weer.
Nós pedimos permisso na Sua Excelência Governador de Aruba, Senhor Juan Alfonso Buchholz, para abrir a desfile. Finalmente, nos chega na parte final da cerimônia de Dodenherdenking. Nós agradecemos a presença do governador, presidente do parlamento, primeiro-ministro e demais invitados. Nós pedimos atenção para a salida de Sua Excelência Governador de Aruba, Senhor Juan Alfonso Buchholz e sua distinguida esposa. Gewapende man. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Um feliz dia. Nós agradecemos um dia mais a vossa presença e de todo esse ano que está presente junto conosco e um tanque na cooperação de todo esse ano que faz que seja possível entre outro departamento de governo. Passa um feliz tarde. Yes.